Kum kadak ban buram ya kasingi kerpang jong gilong kme ki blasha sitam ha gajinya lenti wat lada ki hapan mat ya shibon gijing ha kaspotare ujemmang arja arpusan ke National People's Party Women's Front Jowai Block kala shim ya kabenta ban le buram ya kilong kme ha kajing ya langga balapen long ha Community Hall ka Lion Mission Compound Jowai. Hagani kasingi lawan ban sakhi lang daw MLA ka Jowai uba wailat miki shilla kumukongsan ubalong ru chairman ka muda kumjo state working president ka NPYF nalor kongsan lay don lang ru daw ba Okto Mewat Lamin district president ka NPP West Jadales district kumusembot kongsan uba reforming san lamari bat uba Kristen Langstang ki MDC ka JHADC nang ta kinong elam snong joka Lion Mission Compound bat kiwi. Yang parti lenai wan ila ida kata kemensin kau es ken kata keburong ya iman bayi lada pi bonsin jo ongi i blue party bonsin i jo yogi balik program ni try election ni dan lada pi government kata election nang tengah selis yang kau tangan rei ida kata kemensin kau kuas kiat i burong ya iman bayi yogi you won't sin to a sacrifice to that mock the day to a tikam to a you enjoy your yang kita kejimit mit lagi yang kita recognition dan ini dah negasi penmani ya kini program badai jo impor le kwa ile open kemui ke perthai kwa ile open kemui ke perthai wa untuk ya siang tu berkelani wa kestit Meghalaya dang ini lene kecai bulu kasih penar biyong i to dang ini tit miti lene snyau kordori ya kate ya ikam yang mandi neba lada pai ke history chade boy lada pagi kini ke Mother's Day celebration ketika women's empowerment lene ketika dia kun ni beta ke jingcha ayo ben yang mandi dang mus nang bukan Muslim, ketika international community, dan ini buat dunia, dan ini tip-tip oh itu kamu bukan bori yang mandai, Henry lada pagi kecai bulu kasih penan di dong ini, nado umau warim wajah dong ini, buram ini, debuk ini, yang mandai hakman. Kamu orang ketika ciktok ketika tim ini lada pureti, orang lapan kup ya ka dak bor bat keburong to kekur gajah to ide kekur gajah itu so cendak caki manbe caka bay ti kabor to kejinghiar pateng iwan kejinghiar pateng yang ayu sen iwa ki cendak to her pateng ha kaman bay ni kani penyoga to kacai bru ke yang i nado menchwa da ego ye ko burung ko karpak ya the most now to bakla di boy yang ini celebrate ini to dang ni ya kata kaji gordor yang kaman bay to nado warin henry wa ko yo chu thai pun kenmo chu thai wa to pi berkat tok pai luksa ini nak jadi buyong ni wa kamon ebor pun kumpuromi yang iman baik pat kamu kani kesini hamtam dari India yang ile yen skem boy bon na perdi yang ti penmu joki i kamu matatte yen suk yen sai chong suk chong sai ni ha ka chnong ka thau ki yum sen biyo tăng hô mình linh itu keri biong i kamu man kate em bahu jingile ukruha wa keri Pakistan lada pai dembi ile sedang tadi katma em ong ngabro kate pem declare gitu sedang katma
tangkam man katela arbit bibit kejing siat ko yoma katai kejing siat ko yoma lada paidin bi kejing sedang yong kani kejing ki ile hado waman wage India nukko ulai dat bom ya itu bi thau sa yong itu bi kai klap nei benta kejing jia ko da jia ha kini bisi ko da dep ha Jammu Kashmir hai taya Pahalgam yiwa jia itu wan di kai klau siat ki ya itu binong wat patke tu tha bat ke jing jia ko snyau ma unjuk snyau menu ha ke jing im ge yong yiwa jia man da siat ki tu pat yo kurim non hi ki ya kurim ya ke thai yor ai tu sni pat ki jing jia yap yong ki kurim ki thai ko chom harot yong tu ko met yap man da dep ite pen man ko ye gari India ko yong ko to i gari ko snyao ye ki man be ne te dau da ka thma ye ni de ki si ne ye de bo ye siat wa gari maks ta ne te dau nga kwa ko tu kwa ko pin wa mentu ke sni kam ga dak ko ro ne benta yong pitai ki chipai ki yong ki wa ya katai kiwayat siat kiwade memde uperkat ye jikim yong ki nei bentau ye dai ni ngakar pare ilang goro tu em hedi lada em kiwon ki man bay kiwat tipi kabay yong ki chipai kiwa em katte wala ye dai ye gari yong ki snyao ha humbly wish Mother's Day boy ki kon ki yong ki yo por ni wo wish Mother's Day kabay yong ki Henry to in chini wo e ko re ye ka bay o da khai ki dak chung la ki dak kun thai ki wa ye ha bor ra kam man ka ni nei ben ta wo ye dai Henry inda ha ka yung yak ki to umpani ki man bay ki role model kam da pranab ska president ne kejingli ka te EF perdi yung ki hato imani ki role model yang kam yang not only keman bay but kiman pa na hawa ang iman bay ladat em pa de yo pano man bay the yo tay kadang ba to support ye snyao ye hindi ye and raise snyao mo ina bang tayo ladat em ni snyao ha take the message to them that we are very grateful kamti mantai young kejuai Western India. In fact, kalau ini man bay, sejauh ledak em, kini ke program ini man bay ne, ya icet, ya usia. Mothers Day, how ami mothers, kan lawan na perniaw ni kuai, I'm a loving mother. Yes, I mean it. Man bay, ke bay wamanya. Hamtam na dokre aja endirian nang bendang, cema. Misal buat tamu kelam leh, Henry kini wo sencari kiman bay ba MNC, wasilo ayat ni platform dan akan dikerlap. Oh yes ya, jadi kini ke topik, kamu kelam kelam leh, Henry kata lain di Kau em kama, wah, itu kan kiman deh, yuk teknologi, ada insi, wah em roh ikani, em senanti, upan sincere, upan loyalty, upan kikru, upan self-respect, ngawan, itu benda provok Salman Allah. Hikayu kena nanu bau dangret, nang bau buat, kaman hikaya ngayon bukan, nado ipor waman pelang, nado bukan. Agak ni kesini, bogi nguklam, nak kebentar yang kabai, man gajan kesini, bosak temu wawan bahang boyo ucimentar. Kini to kebentar
ya ko kabai peli ko a big rules haka jingin yung wipogi ni yung kuwi ya ami jajan ka responsibility upa emo ka responsibility ko kapon upandam pembiang ya ka long yung mongsam kabai ko penmiat dur ya ka yung kasam kikon ko mo ya kabai wan kata to kesan di skuti ami right ni to kesni ko kelam kerpang ni do na bentan yong kabai hagan ni to ko bentan ko wa chami kani to ko i kata kecingin kibas life ko i hadon ni ye ni sina sorong ko to nang ban kabai kerpang ya ka jai perut yong i jai perut kasih penat yong i ko ada pengkup ye borong kabai hanya duk tangjat kyong i lah ichimi ko i kabai ngangai ajan the best Mother's Day ko celebrate ajan rapere man unique kini kyong i haga culture kyong i hagabai UM haga kani to ko i kamong i ka chingim ko i ka chingim am like a responsibility ko ka am ko carry ko hagi shoulder ne tempa kyong ka mo panhe pansani i kam ki khon wo commission wo jing angut kyong ka sia sup ye wada dap klam yong ko wi na ki man dai ko dap i klam wa ka ni commission kyong ka to kwa ko yo ye wo ba ha wo ko wi ko wi ka man dai kwa ko yo ko i achieve kam ki khon ye ka ta ga target kyong i u imba ko man ba Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya